clear tu le ngai thatu te kartop inrin ni chibai le vek ule tun truma chuan nizan inkhel result te ten inkhel tur fixer te le football Thu Leng te thlirangai thla khona in nei le donang o suita kang khan nizan lama English Premier League abul tranna inkhel ania nizana inkhel munom taka he inelna champion lai Liverpool in point hum an hlo chuak nga la an hin draw ngai don nia alan la hian hun topa goal ni an khung mangin Liverpool hian goalie goal ni ne na an chang Anfield ta inkhel munom taka hian Liverpool mol nei tu lam hian goal shot trum som pakwa an neya mikhwal team Bournemouth hian goal shot trum som nei ve thungin inkhel pumpui thlira ero Liverpool an chung nung filor laka achak phuzok an chak tila kan soifu ber ome soita kangin Anfield ta inkhela hian kan lo rin lok ang nge hin atira train Liverpool team an hlo om ngal khop maya minute li na lek a train hun tha an nei ngala Hugo ekitike chon a hun tha nei abo pel anni hemin nu hian Liverpool team an hlo om chun zom zela hun tha po anin siam na sa hle minute somthum pasarina goal an khung tange nge ya McAllister ball pek tha tak chu velam sir train Hugo ekitike chon ala luta goal thabik khungin Liverpool tan Premier League ahmat son masak bera goal ro pui a khung zuita anni tihian Liverpool tan inel na puitling kan hantia trum ni ain lana goal ni a khung ting ta der anni first half a goal dang alubel zuita lava second half an tran chau tihian minute somni pakwana Hugo ekitike ball pek fing tak chu kodigak po chan chak taka ball lu puyen gola a shota goalkeeper tan safe man ngai na aum lava goal thabik khungen Liverpool hian Sydney fine ma an shoi ta der anne minute somnga panina Liverpool hian hun thabik an nei leya Florian Watson a hun tha nei abo pel anne minute somruk palina ain her chuaka beiseilo takin Liverpool team hian Bournemouth forward Semenyo chu an ngam lava ani hian goal thabik aron khunga an sipur aron su then minute somsari parugna Semenyo bok hian ball thatakin atlan lu puya heta chon Liverpool defender te condemn thain arinom aron bumtlang deu pop pop maya gola chuilutin an team sipur asu zauta der anne anin ne to ngei don ni te point alang manna ma se minute somriat pariat na Liverpool tan Federico Chiesa chon volley goal moi big aron lan tira goal thum goal nin atim ma a hroi pui zuita anne Bournemouth lam hian an sipur su tumin na takin an nor leta an nor lotero tuarin additional time minute som ko palina endo siam sak a train Liverpool tan Mohamed Salah chuan velam sir tang ball lu puing gola a chui luta Liverpool goalie goal nema an hruaina le point hum an hlo chuana goal ani zuita anne tihian Liverpool hian season bull an tranna game ma sabera point hum an hlo chuaka table po achung bera om ngalen Bournemouth lam ero among bera anom thung heti megla hi Mizoram football lama lut vele tadai ila nizan lama id football tournament final in khel munom taka Chanmari FC lamin ne na an changa kumsang ni som pathum nuwa atum khatnan he inelna hian champion in an khingpui sai khamakon FC chu sikhat fain an ne he in khela hian atir train team paniten game munom tak an chop chuaka sai khamakon lam hian bul an tran thazoka hun thapo anin siam nual amai ro chu experience le tonriat nei thazok Chanmari FC hi awan nei zoka an tangta anni he in khela hian hun top ma shat minute som kwana kesi mal som sa chong goal thabik akhunga sai khamakon defender moi chu chiang taka abum nuwa gola a chui luta goal dang lu bel zui talavin sai khamakon nei Chanmari FC hian champion no moi an choita anni tihian id football tournament nei zota ka champion team chu Chanmari FC anniya runners up team hi sai khamakon FC ni hin semi finalist hi Aizawl FC le Kanan FC te anniya fair play award hi Kanan FC ne na hlan ni hin top scorer hi sai khamakon player poimo so ngai mona ne na pek aniya best player ra Chanmari left winger
aron vanal rin chana chu thlan ani ve bok inkhel result lam kalsan ta ila inkhel tur fixer lama lut chho donang o English Premier League lam atrain bul tran don ta ila voin tlai dar nga tangin Aston Villa mola Newcastle United Alexander Isak chungchanga boy mai team hi anleng lut don na inkhel monom tak ani nge arin oma season third omle tur hantita ila chumi huna Champions League khel inchu le tur te po kan ti thayang ani pani hi anin tum tok veu turangai ani ya pre-season tura anche thatok lo ve ve ya engtiang nge Premier League ka anronin lanang ti hi voin tlai dar nga hen kan mudon anne dar sari le chan ve inkhel pathum thlir tur om do na Brighton chan Fulham lo mi khwalen kai thar team Sunderland chuan West Ham United an lo mi khwal don boka UEFA Champions League qualified team season liamta Europa League champion Tottenham Hotspur chan Burnley kai thar team an lo mi khwal bokang Zandar soma inkhel pakhat thlir tur om do na Wolverhampton muala champion theitura kan rin Manchester City chu anleng lut don anne pathian ni zanda rugle chan veya English Premier League club zinga fans nga kanti season liamta po chechelo tak mai Europa Conference League champion Chelsea chuan Crystal Palace anlo mi khwal do na Nottingham Forest mola Brentford chu leng lut don bokin main event kanti pathian ni zan kartop inkhel kanti tura hian inkhel munom ber tura Manchester United chon Old Trafford ta Arsenal team chu anlo mi khwalang hei hi mi puilamina kan ngai ven hlober tur chu aniin arin oma achan ber chu Arsenal le United team te team in hal tak le in el tak kan ti te kha anniya inkhel munom bik kan mu arinom pandit te trang poin chaktur jok ring thiam an tamlo angreng khop maya chaktura anrin jok hi soi harsa an ti tinani chu United le Arsenal te hi anin machon to United hi trumza pani an chak towa Arsenal trumsom ko chak ve to bokin trumsom nga pakhat in ne tok an nei anne anin machon masak ber hi kumsa khazariat som ko pali October ni som pathum khan aniya khami trum khan team pani te gol thum ve ve in pe in anin ne tok anne anin machon nu ber hi kumin March ni kwa khan aniya khami truma po khan team pani te gol khat ve ve in pe in anin ne tok ka hemi ma chi hian United team hi FA Cup a chak thungin hun pa nga ya anin ne tok ka penalty peta avan nei zo ka antrang anne hemi ma zong game palia ero United team hi anchak lo vek thunga tu nai big anin machon paruk thira chuan United team hen record an nei chezok anne pathiani zana anin khel tura hian tunge chakzoka inrin lomle Spanish La Liga lama po zanin dar som pahata Mallorca muala he in elna champion lai Barcelona chu anleng lut to na zanlai pel dar khata Valencia mola Real Sociedad chu leng lut don bokin naktuk zan dar som pahata Athletic Club Bilbao chun Sevilla an mi khwal don na zanlai pel dar khata Espanyol mola Atletico Madrid chu anleng lut bokang heng ho ba ka hian French League 1 lama pathiani zan lai pel dar som pani le minute som panga hian Nantes mola champion lai Paris Saint-Germain chu anleng lut don bok anne Italian Serie A le German Bundesliga lamte chu karthar lo omtur kartob lama bul antran ve don thung anne inke result lamka santa ila football thulenga lut chho donang o tun trum chu Bruno Fernandes an thu asoi tanghen bul tran don ta ila English Premier League club Manchester United tan khel mek Bruno Fernandes chuan season thar lo tura hian aming chu langsar ber lo tura adu thu le United team ming chu rilar jok tura adu thu asoya team in that jok na anei na tur ani chuan goal assist te po nei tlem deu ma se poi ati lo thu asoi Bruno Fernandes en tun na ya United team ahmangai thu alo soi fau towa atakin lan tir te po atum nge a ang hle captain nge te po kan ti thei tawang chu Ballon d'Or chungchanga United team midfielder Casemiro po in thuthar aron neya kumina ansem chuatur Ballon d'Or a chuan Mohamed Salah don aphuber tho asoi ve tlat mai
Casemiro chuan Mohamed Salah hi tundin hmuna player thaber ani ya game a ngor po ani hi team tan atangkain athatok hle ani gola khung tama midang gol khung tur siam sakpo anei tam hle bok season liam ta han player sang te han en kwalta ila Mohamed Salah aya ngetle season top thlenga consistent taka thei chu midang anom lo ani chuwang chuan Mohamed Salah hian he choi moina don hi aphu bere tin asoi Chelsea lampoin thulo momshria tur an nei ta an defender poimo mak kukuraya chu contractor an zia pui tur thu puan chian ni ta hin he thu hi Fabrizio Romano chun aron tar dang towa kukuraya hi tuna tanga rei lo te a Chelsea team hian contract an zia pui don ta anne mimalin remna engkim ti fel ani towa hun rei jok Chelsea a cham tur hen contract aziak don ta anne Fabrizio Romano atarlan danin United lampoin Carlos Baleba chu an hoisan ta ni in alanga hoisan hlen ero antum lava an hoisan hun hi chu tun transfer kongka in hong chung chau hi ni in tun transfer kongka in hon chung chau hi ni in alanga nipui transfer kongka aloin hon le huna Baleba hi senglu antum don anne tundin huna Carlos Baleba hi aman asang angreng khop maya pau million za somni vela aman hi antipung chhole to ni hin alang bok hemi wang hian United team hian man to taka senglu hi antum talawa nipui transfer kongka ain hon le huna ani hi senglu antum jok don ta a ang le Manchester United team en kolmek tu Ruben Amorim poin season tharlo tura an champion don le don lo chungchanga an zona chu achanga Amorim chuan thil soilok har satak anni season topa enge thlengdon ti hi soilok thei ani lova ka rei lo te chungin thil danglam ti thei ani lo anni ma se thil chiang ero ama zong ain kan thazoka training na po ngor takin kalpui training na po ngor takin kan kalpui ya kan thatok to hle season liamta ai zongin kan theina kan pholang to don na season liamta kan din hunang khachu kan chang to don lova thil ro pui takti kan tum don anni Europa inlan hi kan thil tumber chu ani don na min tran tu te lom na thlen hi kan thil ti tum ani bok Arsenal nen kanin machon huna thil danglam chu in munga lang ti hin asoi Nizan lama khan ACL Champions League 2 Group Stage draw nei ani ya Saudi Pro League club Cristiano Ronaldo khelmek na Al Nassr chu Indian club FC Goa nen group khata anom ho tlat mai Al Nassr hi group D lama Al Zora FC Istanbul mai baka FC Goa tenen anom hawa Cristiano Ronaldo hi India rama aron zin thut mai theitin ani chu chuti rualhin Cristiano Ronaldo hi India rama aron zin lo na chance te po asang thawa achan chu season niam ta po khan Ronaldo hi ramthen khata chun azin lo ani kha tuna Goa nena group khata anum hawa po hian akhel lo mai rin na te po alian chhotan ngal khop maya amai ro chu India rama aron zin ngei tura be sei phot meng o Mikel Arteta po season tharlo tura champion no moi choi antum le tumlo chungchanga zona aron chang Mikel Arteta chuan theitop kan chu mek zela kan theitop chuana te hi kan ti pun bel zel bok season liam ta zong ain thil ro puiti kan tum thona point po kan hlo chu tambel zela season thara chuan thileng motak chu ti kan tum don ani point thatak lo chuakin season topa po thilmak kan lan tir thei ngei ka be sei ti in asoi champion no moi an choi thei a be sei tin ani chu Liverpool team en kolmek to Arne Slot point mithar chu senglu alatum ngei ni hin alanga media ten ankom na Hugo Ekitike hi tundin muna atha khop maya number 9 role play turin ani hi atha tok ani kan khel to howa te han enta ila ani hi atha ma player ro puibik ani don ti ka chiang hle ka senglu thi ka in chir lo khop maya ti fu po kan ti fu chiang ani ti hin asoya chuti rualin Hugo Ekitike thlop thei tur hi midang chu kan lam moin ka ria a transfer kongka in hong me ka tlar malama hin ni pakhat chu kan lam mo nge ye tin asoi dana tang hi chon Arne Slot hian mi pakhat chu tlar malama hin senglu alatum ti achianga Isak hi senglu antum ngei ti achiang ta hle
Chelsea lam point transfer kongka in hong meka Xavi Simon senglu antum na konga en kunku chu pektel anin huam thu an soivele takhau maya Leipzig lama en kunku hi akal mai arinom Frabe hian atarlan danin Chelsea lam hian Xavi Simon hi an nai to khop maya aman chungchang ai ro an lein rem hlei theilo anne hemi wang hian an team cho san du mek en kunku hi Leipzig lama kaltir an phal tange nge niin alanga Leipzig a en kunku akal anga Xavi Simon Chelsea lama akal don tinani chu anin thleng kwal thei ngei arinom United team ina senglu antum le ama ngei poina zom adu thu lo sei to tu Dominic Calvert-Lewin chu ni zan lama khan be sei lo takin kai thar team Leeds United chon an senglu tak thu an puanga Leeds United team tan kumthum dai contract azia thu puan anne kumsom ni pariata upa Dominic Calvert-Lewin hi England team tan te po trum som bhat alawin lan towa Everton tang khan gol somnga pasari lai mai akhung man bok player thatak ania diama nei ngun ve deu ero poi tak anne United team nen seizom anni mana ma se Calvert-Lewin hian kheltam na tur duin Leeds United nam hi apan ta jok a ang le Ruben Amorim po Benjamin Sesko chungchanga thuthar aneya media ten ankom na Arsenal team machon turin Benjamin Sesko aring manang MTin zo na zo aneya hemi chungchang hi Amorim chon changin thil chiang ani hi ain lan ngei don na Arsenal team machon tur hian ain peito ani thil poimo ber chu ani hian in tharum anei tha emma atak sapian phungpoin azir bok ani hi palian tak ania helika dingchang theitur hian a thatok ti po khachiang hle Arsenal team kan machon huna amel in mudo na he team tana mi tangkai ani sia alantir ngal ngei don ani ti hin Ruben Amorim chon Sesko chungchang hi asoi Sesko hi Arsenal team amachon ngal don a ang hle Football pandit na thokmek Jamie Carragher point thuthar aron neya Liverpool team chu Arsenal team chu an thatok le thu asoi Carragher chuan season tharlo tur hi han clear lok ta ila Arsenal team hi an tha emma an that zol bik na lai chu tlarlai lam hi anne Declan Rice anneya Martin Zubimendi anne bok Zubimendi hi mantlom takin an senglut the hi an van nei khop maya ani an senglut hi an team ta na thilti poimo tak chu ani bokin karia Liverpool el theiturin he team hi an thatoka ma se Liverpool team ero an la that jok deu chu karing thave tin asai Sky Sport lampoin ni jang han thuthar an ron neya Opta Supercomputer in Premier League season thar no turata na top 4 a theiturang chi achu te chu Sky Sport hin an ron tar lang Opta Supercomputer in kumsang ni somni panga somni parok season top huna prediction anei dana hian Liverpool team chu champion no moi choi le turangin a ron da a patni na Arsenal team chu tura ron da bokin Manchester City chu pathumna ni chunga season top khar tur ang bokin a ron da leya Chelsea lampo palina ni turangin a ron da le anni United team po sang tak ron chau turangin a chut ve boka United team hi top 10 huanga thei turangin opta lam hian a ron chut bok anni Barcelona lam point thuthar an ron nei vele ta Dusan Vlahovic chu senglu an pointi lo thu an sai Barcelona lam hian Robert Lewandowski chu an player poimo alani tur thu soima se ale pe khun turte an clear chhomek zela chumi tan chuan Benjamin Sesko kha an not khop maya United ina an senglu kha poi an ti thu te po an no soito ani kha tundin hona Robert Lewandowski au pat dewa an chor lo huna amun ro lo khatu tur an zong chhauna sa khop maya Dusan Vlahovic lam hi an hoidon ta a ang hle Arsenal team tana loin lan to chen onri point thuthar aron neya Victor Gyökeres chungchanga angai dan aron soi Arsenal legend chuan han thlir ta wangwang ula Victor Gyökeres sei player thatak chu aninge ye ten mitam takin he inel na hin ache thatok lawang tia an soi thin te hi thil fair lo tak ani hian Premier League ka history chu alo lan hei mi lo tak taka Coventry le Brighton tante aloin lan towa
ma se heng hawa ten Premier League game a khel lo ani chuti rual chon ani hian inrin tok na lian tak aneya Sporting Lisbon a that tok zia po kan muto ani Premier League ka hen ron chiat ngot na chan tur aum lova Arsenal team tan mi tangkai ani ngei don ani tin asoi Chelsea lampoin Jackson chu an chuatir thei ngei don ni hin alanga nizan lama khan German champion Bayern Munich chon senglu an poiti lo thu an ron sei vele ta khau mai Bayern Munich hi tun hnaya antler malam hian soizui atitam angreng khop maya Hurricane chon season tharlo tur azo huna Premier League ka kirle atum thu te po alo soi to ni hin alanga hemi wanghin mithar anjong chho na sa to hle chumi tan chon Jackson lam hi an hoita ni hin alanga Chelsea lamin chuatir an poiti lo thu an lo soi to bok nen Jackson hi Bayern Munich lama kan mu thut te po arinom Tottenham Hotspur lampoin ni sang khan thu thar an ron neya Chelsea team ina senglu antum mase an senglu theilok lo Morgan Rogers nam chu an hoi ve tak thu puan aniya Rogers senglu tur hian amana po sum engamaza the chu an poiti lo thu an soi Aston Villa lam hian Morgan Rogers hi aman phu to kanga leingam anom chuan chuatir mai an poiti lo thu an lo soi towa Chelsea team hian an langam chi alo ani Tottenham Hotspur lam eroin thom an ron nei ngal hat maya Rogers senglu hi an poiti lo thu an soi vele ta Chelsea nen anin chu mai te po arinom Everton team en kolmek to David Moyes point ni jang khan thu thar aron neya team chung changa na thok tu te chunga alom lo hle thu asoi tun na ya khan pumoi te hi dressing room lama alung oi lo thu an pui chiam maya Everton a hlim lo thu te po an chu pui hial ani hei hi enge chan tak soi om lem lova ma se hetianga alung oi lo thu le alom lo thu atar lan te hi a leak out lo maya mitam takin hemi chung chang hi an thre zui ta anne pumoi te chon hemi chung chang hian press conference aneya alom lo thu so hian chutianga dressing room an team chawina an hriat tur mipui wan tlang hriata a leak out chu poi ati thu so hian hetiang ti leak out tu hi kan zong chuak don na achunga kalom lo hleya kamat chon nge yang ti hin asoi United team lam point thu thar an nei chun zom tam angreng khop maya nizan lama khan Morten Holman chu senglu nge an tum thu tarlan ani vele tatlat mai atir lama kan tarlan ta kang khan United team heng Carlos Baleba chu an hoi san towa antlar lai lam ero thom chak nge an tum box si nen hemi tan Morten Holman hi senglu an tum don ta anne Juventus poina senglu an tum mek Holman hi tun din muna akhel mek na Sporting Lisbon hian amana pau million somnga pasari vel an phut ni hin alanga United team hian heteng za thi the chu anin huam chuan an senglu thei thuai arinom Liverpool lampoi ni sang khan defender thar an nei le ta transfer kongka in home ka hian Liverpool hian Parma trangen fidruk le inchis nga zeta sang Giovanni Leoni chu an senglu tak thu an puanga aman atan hin euro makta doi somthum panga an sen thu puangin kumruk dai an hena cham tura contract an zia pui thu an soi hetiang ani ta ka chuan Liverpool hen konate tan mun aum lo tura ngai ani ngala an chuatir ngei te po arinom Giovanni Leoni chuan Liverpool team azom thei chu alom thu asohia atan chon choi moina hlubik ani thu so hian Liverpool tan atha theiang bera inlan atum thu asoi zui bok Giovanni Leoni kan soikara kan ron soi zeu tak Ibrahima Konate point thu thar aneya Jacobs Ben Lamin atarlan danin Liverpool chon atop na tak tak atan Konate chu contract zia puile antum thu puan anne tundin muna inrem na engma aum lava Liverpool team lam ero hi chong contract zia pui an poi tilova Konate thutluk na ai nga tur thu an soi Konate hian Liverpool team hi a contract a zo huna chu san tepo atum ni hin alanga engtiang chenge anindor chawang ti hi kan clear chho zel don ani English Premier League club Arsenal la senglu antum thu anlo seito Bayer Leverkusen defender Perehan ki pepo nizan lama khan Tottenham Hotspur jan senglu an threlo thu an sei vele ta center back le left back anga chhor thei
hen kapi sengnu tor hian amana po sum the chuanwal anin huam thu an soi hen kapi hian du tu anei sho angreng khop maya adu tu te hi tlap lian tak tak an ni bok Premier League lam atang po hian som tu engemaw zat aneya Tottenham Hotspur lam po adu zinga an ron tel vele ta United team tana loin lan to Michael Silvestre point thuthar aron neya Arsenal chon Eberichi eze chu an lamamo nia a hriat thu asoi Michael Silvestre chuan Arsenal trantu te hianin Eberichi eze hi an mamozia anin hretlangin karinga Arsenal club ho tu te lampo hian chu an hriat apoimo hle tundin hmuna Arsenal lam hian noni madweke an sengnu towa Martinelli te an nei bok amai ro chu anni hi champion pui theina khop an la nilova an champion do ni chuan Eberichi eze hi an mamo tak chu anne Tottenham Hotspur lamin sengnu an tum meka an mani elpui tlaptena an sengnu hmange hian Arsenal team hian sengnu che an that pui ngei karing ti hin asoi Fabrizio Romano atarlan danin Lucas Paqueta point tlap thar azon chun zom sela City lama alu rinna alien chawtran kan ti kha hei hi athlen tak tak tepo arinom Nizan lama khanin Fabi hian atarlan danin Lucas Paqueta hian West Ham United ta alung oilo thu asoi chiang towa chuadial na po athe lut to anni hei hi achan ber chu thlasom paria chung vel ze chu thilhar satak kamat chona club ho tu telam point min support lo anni khati hun lai khan betting chungchanga dota pu kaniya thiam lo ka chan ma zong kha chuan chuak turin min nor renga thiam ka chan hnuam min kol an poiti lo thu an soi le anni hei hi thil fair lo tak aniya he tlap tana ka thil lo ti to te ka hre renga amai ro chu anni lam hian chuak tura min du le min support lo kha poi ka ti hle anni club thar ka zon ngei anga in ka hria ti in asoi Liverpool forward Federico Chiesa point thuthar aron neya Liverpool team acho san ngei tur thu anlo ti chian to hi acho lo arinom Federico Chiesa chon Bournemouth laka goal akhong nuwa in khela zo no media ten an komna hemi chungchang hi soyen Federico Chiesa chon keipo hian in ka chuange karing mana mase tu na chon karil ru ka so son to anne he team a hian ka hlim ma season 3 kan khel me ka hian he team tan po mi tangkai kani thei karinga he team ina malam athirna zela hian mi poimo ni chau katum zok don anne he team a hian ka hlima trophy po thanem tak choi katumang ti hin asoi ole hatichin hatun tumatan nile tamai se clear to te channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka soi tak meu anne like share le subscribe lo ma han tan min han lak pui le ula thungai nom tak te ne kanin mo chau le zel don ne